Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Zombieter, znate odavno nas nije bilo, ja sam odlučio danas da ćemo da igramo Clash Royale. Znači igrat ćemo Clash Royale pa ćemo igrat ćemo Clash of Clans. Ja sam to počeo da igram prije mjesec dana i vrlo sam dobar u tome. I mi ćemo odraditi neke borbe, to je moja neka vojska. Nije baš nešto, ali pokušat ćemo da pobedimo što više njih. Vidimo kako se ja to borim i vidimo ovdje najprvo da čekamo šta će on prvo da povuče. Eto, on je prvi stavio kartu i on kad istroši sve, vi znate šta ćete uraditi. Stavimo to tu. Stavimo to tu. Top. O, ima peku. Ja nemam peku. Ima mini peku. Ali ima pravo peku. Peka. Ubili smo sad i Baby Dragona. Ajde, moramo da mu uništimo jednu, pa još jednu, pa sve tako dalje. Da uništamo. Eto, on je zagubio sve na njegove karte. Nije, jeste, nije. Evo, Wizard da je pusti. Kada ću stigne tu Wizard, ćemo postaviti mini peku i odmah da ga uništim. Neću odmah da ga uništim. Stavio više nego što sam ja očekivao. Što je... Stavi, bacaj tu bombu. Ajde, na vrijeme baci. To. I ubili smo kako već Inferior Dragon, ja mislim da tako. Inferior Dragon jeste. Pusti mi minione. Posto sad se Wizardom sretim. Ko... Ide sad Baby Dragon, pustimo on. Šta? To ne znam kako se da. Ali znam da je jako vat. Da pustim mi ovdje mini peku dok on se on tamo zabavlja. A mislim da ćemo onda uzmano ovdje 500 poena minimum. Više. Uzeli smo preko... Nije 1000 poena. Malo. Inferior Dragon, opet pustim Inferior Dragon, pa kako to risko nije fair. Kako ono bio Inferior Dragona? Inferior Dragona, kako god se zove. Witch, ovo nam izgleda jako. Ja mislim da će ona da uništi ovu. I uništila. Stavi ovdje Baby Dragona da uništi minione. Minione mi uništi samo jednu. Pustimo ovdje Wizarda. Ovdje Witch. Znači... Okej. Samo pustimo ovdje... O ne! Ne! A uništili su me... Jako svuda. Nisam se dobro borio. Nisam imao dobre karte u deku. Znači, imam ovo 6. level. Mesto. Čekaj da ga stavim. Ovdje nema ništa dobro. Evo, imao sam 1800 i nisam kupio njega. Stvari, imao sam 2000 i nisam kupio njega. Sam kupio peku. Neko pokušat ćemo još jedan s ovom kombinacijom. Vidim li je okej to. Idemo sad u borbu. Ok, on ništa nije povukao, ali sad je povukao. Stavljaj to. Šta sto? Dobro, ok. Ok, sve je došlo na vrijeme. Malo mi laga, ali nvari. Lago je. Nešto jasno. Nije mi cijelu uništio. Nije mi cijelu vojsku uništio. Ali ja mogu sad vam postaviti mini peku. Da ga uništim. Ja mislim da ćemo da mu uništimo ovu jednu kuću. I hoćemo i više od toga. Ok, da mu pustimo ovdje ovog rajdera i neka napadne on kralja. U stvari, ne znam da li će stići on do kralja. I hoće stići će on.
Ipak je to Hulk Rider, sve preskače. Ajmo mi vidjeti što da stavimo da nam smiju pređu. Okej. Kad bi ovo mogao ovoga da dobijem, to je bilo okej. Znači... kako mrzim ovu Valkirije. Valkirije, baš tako. Ja mislim da jeste. Ne, nisam to mislio. A možda i jesam, šta ćeš? Stavit ćemo ovdje peku, mini peku. U 60 epizodi ćemo snimati Clash of Clans. Danas mi se izgradili zmajevi. Zmajevi pa 2 miliona mi treba da izgradim na drugi level. Kao to, samo možeš peku da izgradiš mjesto njih. Ali peka tek na TH8, ja sam TH7. A na drugi account sam TH4. Da pustimo Select on Army. Bitch. Vrati kako me nervira Valkyrija. Tako se obrne, to je luda žena. Baby Dragon. Nema šanse da ga ja pobedim. A nemoj mi kočiti internet sad. Nemoj. Moram da pobedim jedan put. Bar jedan put. Ovih 100 borbi. Ja mislim da ćemo ovo lako odati. Ono imamo 2 vizarda tu. Nervira me. Prosto me nervira. Ne mogu vrati. Čekaj. Kako ima jaču vojsku od mene? To je prosto nemoguće. Isekao sam 15 borbi. Nijednu nisam pobedio. I sad opet nisam pobedio. Mislim da ću uvijek pobedim, ali nisam. Znači, imamo da otvorimo ovaj srebrni chest, imamo da gore crown chest za sad 45 minuta i flare chest za 3 sata i 7 minuta. To znači da ćemo da dobijemo nešto, a čim dobijemo nešto, ja ću da ostavim nešto. Čekao da bude nešto. Imam to, oni imaju njega. Kako njega? I njega. Ovoga moram. Isto me zanima. Nešto mi, evo. Legendary spell. Kako to, šta to? Pa da me to ne interesuje. I ljudi, to je bilo to što se tiče u ovom klipu. Hvala vam što ste gledali. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!